Assalamu alaikum, hurmatlı bizde KG YouTube kanalımızın görürmanları amansızlar. Bugün biz Oş şarında Best Clinker fasat üydün sırtın jasalgılı uşul жерде турабыз. Азыр бааларын канча сомдон азыр акцияда болуп жатат дегенден угуп келди керек. Мына жерде өзүм бажама алганы келди келе, экичтен бири мына буюрса келишип калдык. Бааларын дагы азыр өзүнүн оозунан дагы бааларын сурайбыз. Акциялар бар экен Рамазанга карата. Азыр ошолор боюнча дагы маалымат алып беребиз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай үйдүн сыртына ушундай кылып бассаңыздар аябай кооз чыктай. Азыр бааларын сурап беребиз. Мына кирип келатканда эле мына фасад Best Clinker дейт. Assalamu alaikum, кандайсыз, жакшысызбы ака? Geliniz 60 pay. Келдик. Hoş geldiniz. Келдик. Жакшы иш баштапсыз. Kudayga şükür mana elin hizmetinde жүрөбүz. Kuday bilse elde hizmetine girgenimizge hem oşanda klinikede tartılap bağımız hem bir 7 yıl bolup kaldı. 7 жыл. Ova elge жаңылык kılıp apingizge oşanda bolup kaldı. Kuday bilse sapatlarımız başta kanday çıkargan bolsak dagı oşondoy. Hoş kepsiz. Hazır koçulda Ramazan'dan urmatıdan elimizge sonun bir nemeden tartıladık. 10 kvadrat algan taş alganga, fasatlı klinker alganga 1 kvadrat beker berip atабыз. 100 kvadrat alganga 10 kvadrat beker koşup berip. Akçak orozların içinde başlaganбыз. Andan sırtkarı 60 bay mınadan çıkarıp koyganбыз. Bunu termo travetin dep koyabız. Bu da negizi termo жылуу sarı taş. Üstünküsü naturalni sarı taş. Астыңкысы утопиясы менен бирге. Анан илгичи менен бирге. Бул эң неме жактары, пайдалуу жактары оңой установка болот. Анан жылуусу өзү менен, анан кооз көрүнөт. И натуральный. Натуральный, э? Бул деле баасы негизи 900 сом, 10 квадрат 1 квадрат кошуп атабыз азыр. Ушу тапта 10 квадратка 1 метр квадрат кошуп берип атасыздар. Кошуп берип атабыз. Клинкерлерден болду негизи астыңкысы баасы 650 сом. Двух компонентлерибиз бар. Муналарыбыз. Bunlar dual komponentler, bunlar da bazı 800 son, anatomlarımız bazı 700 son. Alar dele bardağı dele 10 kvadrat gibi 1 kvadrat koş beker beri otaz. Andan zıtkarı, buna taşlarımız var. Bunlar ne güzel 200 yıl 300 yıl oşuçalı bulup toptalı falan. Bunlar ne güzel 2. sonda atayız. Bunlar da bardağını bir dele bardağı 500 sondan beri otağız. Buna bonusuga, aksiyasıga laganı koşup veririz. Laganı koşup verse kanda tüste boldan nemesi yok. Bardağı laganı koşup vergeni bir de tüste bolup çıkat. Bunu tolka